Fi ia o le aso lulu le ia so lusu boreo no le masina lo no le tau sanga lo afia lua se furu mane fa to una le asiata ia me se foi ia o le auva ai lungo le tato programa masani o le sports Talanoa fa o wina foi le tautua le ia so lulu o wa o Samoa le atu no pele tu langa foi ia o le fa ungo talonga ia ele nei foi vai tau ma nei foi vai aso ya o nga tong le mu le ve so ai tatu ti Talanoa I mea sa tu pule na fo weekend wo tona ya tu sa ba fa nga le ve no no want to fatini tu sala ya sa mo le tu to fi fata lo malai fa tu lia ya ai to wi ona fa pe fata lo fan tu le so fa mo malo yesu ke riso le li mo tanto fa ola e o tu fi fa lo tu o le a na to lo ma o le nia a fi fo le ma programa wa le loa ia se o si le fionga o mo po fe o se ia si maurupo a tu fi fa lo ante o le o ma fa tasi ma le fionga I le legend o le tipi passinga ia le fionga ia Aumua to o Vaega ia o le kapiteni fo ia le au malosi a le New South Wales a lo se fo manuia en le vanga le fiafi ia ata watu asiata ia le u failo fonga mo fonga tau mori foi fa felo fa talo fa vota po nga maru fo se tato no Samoa nei tu la fia fiolo na sulu ia le fo tanto to felo ai foi lungo tanto po kala masani ia fa talo fa tuai Samoa lo tapo inga ia I se tato no Samoa ia ma so se tafala volnena langi lo mo ba ia tanto fa salonga ma se fo tono ni sel nei ia fa talo fa ma lo fa tuai ia le Talanoa sports ia ile tapo inga maru tato no ya o ko ma di dia o ko ma fanga ya o skai fo ngia so ma tu langa le ya mi se fo yo le ma le ma fa na wa ya o ina ma ru tau tato ya o vai ko e ka o kilo mai se o fupe e tau mo o mai ai ba o yo o ka loanga la vai na o fu mai wa e loanga la mai unga yo mai so le lua so le lua o I la vai o ka mai I ngai ke kakaro faku pe ka polisi o ile ai o le to fu mai a felicio kom a felicio au gere pe ala tamo la mo me pone ha na o mo la ngole te sa ko falita por me la ya fasi sila tu na leilo mai tu o ilo na inga le tu la o lo le o le asolulu la o mo fo ia Toleafoa me pone umala nga umarka por kala me ketchulo mala train o one for ma o fa pe o ai o le lo ia si o so e se me la e ko la ko fa si sila kula nga na tu o na ainga ile afia fio le aso se vai nga muni so ne vai muni fa mole fa so tai mai sports Talanoa ia te so tai asiata nga mai no weekend ni o mania le weekend na asiata fa tai ia ayala o ia mana to foi o kai e pe no fat na le manu ia lo si au le hurricanes ia ele o tu I fu se ma fu o isia ba o le vai nga fa tai ia tia o ka fa kai buchi si tau te o ai mati se tai ua make it kama o stiti yo tatia ia la na ai ka kalango le ka longa le water final wal mena ko ia le ke wa ngala le fika ngo fonga le ngo supa la kapi ha si wo ma ngo lawa pe ale fa ma pe ko ya ma le fa ure ko ai se fa kala ai I te si la fia anga sao mai la le hurricane anga la ngai anga ia nga fa mo ya le ngala anga ia wala nga anga ia fa anga te le nga yo le ceiling tau mo kwa yo ele ke lo le mana ai e mana nga o fasi nga pe mo to vai talo go foi ia so ia I por la capolo fungi vo ia fai nga koma mai fatu le la mai le weekend e pe fa au era o se e vo relax le wa telo o mai e ro finals o fa pe so le o ko I manga ia mai le aso yonga kulanga wole ko fale ele man ia le final e one way traffic le final penga uma utara fia vai kau sanga ia kanunga ia ko fia tau sanga talu ala ngai o de hurricane malo fia tau sanga o la officidi how many years ele a fainga na mea o le o manu malo
Ola ni si me si Lua se furu kasi kausanga. Karo fai. Ele ier pro fa vitai. Ko ya vakul fa sa longa su elo ka mo pofu. Wala nga kasi ono uso le. E ku vai lua. A fe si de ku fa mai e si anga kala fa mai. Ya ya kama ya ise me la ala ke lo e lolo la vai lo uso li si uso la ka o ia so se me la ya o manela le fai no wale o tui e fienge o kirangi o piki ro piriki totele a totele ya mana ya telele mana el tula kana yele ungol chalonga io e fa tai fo i fa ta Talanoa mana yele mama o tele ai na manu malo yele le awole plus Tele le swing on the blues le nei tausanga. Moni le asiata. Wai silafia foi le tatu Talanoa le Talanoa soa. Ne no fai atu ya Aiolupo Toleafoa ma se foi fa fonga foi Samoa. O le sau o le fai a onga le un sauni. Ya ale me foi la le ke fa koi asiata. O le kele la uri le nga o mai coaching le blues. O former All Blacks. Yeah. O le coaching nga le NPC le voanga le provincial lava pe plenty le sa ka alo. Pe la no fa ya tu ya o foi le o le fai ngo fie ia le lava sa noi ia sa ule ia le sunga captain ia tele nga sa ule ina o le fa tata normal TV simple game plan le fai ngo fie ko mana mala mai la to no fancy no strategy o ngi si me just nga le pau me le nga focus le blues o la ko set pieces kalamu line out ia wasi sila foi la o ele i le kolos ko a kele plema ma fo le wasak in mai ngi ko kongu ia le kele o ori la le o purusa lau ia ko ma ko ria wa ka ko puru le sa lau fa ka fa fo ko inga defense la le we sa uno la ma le kamala le na mai ngol game plan le ko inga ka alu le tu ia ru ma kui o la me vai o ngi ko ma wo lo ma le vongo tore ko kwasko fai ngo fie ta waye lo tole si kilipi el fatera no ngale sky ma le auso to lua le Rico ma akira yoni en se no ia yoni o vaenga no sinel la to fa ya o ngam tu lo fa pena ma he's a hard man yes old school yes ale ta wa ya la ngai para tu o le mai ya de taimile nei le tu inga fa mai fu le o le fili fa ya onga o le fa rongo fa ya onga o le tu lo fa pena ai akarango mai kamba fa penge yo o peleki ele ngata o kamo Rico o le vanga ko squad o peleki o le foi ese fa onga plusa amata mai no ale wala ku kamale e fa mai he's a hard man straightforward you know hard on us tell us what to do bye ya le man nei o tulanga ia ese le ta o le tamano le o fa ya onga ni le si wo tulanga o le tauta sa o foi le tamta alo o me na mo mi tamta alo o le fai o ngai tauta sa o mai po la mafuanga wala ingo le ka alo asia yes kai mingeu tele foi la fai o foi o tamta alo ono tele o nisio fai o ngai le e se foi tala fai mai se tala fai o tamta alo pe o tulanga la na tamale old school la vale sa o kamale le fai ngo fie direct dal fai ngole o kalung ele ai mangisi atulanga kalung ka alo mole plus ka usanga ngai o fai ta fo la ne asiata ona pui mai pe defense mai ele opposition ele ko nga ka alo le plus pick and go forward e vai lei al fai ngo la le plus ele se ko nga me vola nga vonga le ke alu vonga mal polo la wala ko loanga la va o le tu ai po ya ka ya va venga ele se por vonga se kiu mal po malo va te mo fa wa le tatu sports do pe mai amalo longa I've done my bowels screening test, son. I'm proud of you, Dad. Oh, good on you, Uncle. Easy, isn't it, dear? I'll post it for you right now. Take another, son. Let's go! Solly, hurry up! Stop mucking around, just send it. Game's on. Family, make bowel screening happen.
Toi whawhele ia tutoe tiri mai o le proklame malolonga masari levanga o le afiafi I le neifo ia solulu. Whawtai atu I tātou sponsors, company lalonga sua wafo I le tu ina sawa tō le tātou proklame ngā tai leo le tātou ngā lue whatasi ma le NUS TV Channel 3 ioi. Ia, o loo awina tuele nei proklame le tau le valu ia solulu te tasi le afiafi. Se teimi mau le tūlanga le ua tōrau lawina ma whailoa mai le au a le All Blacks ma tō New Zealand le ngata fwoi leo Australia ia ma tōe au talu le au le manu Samoa mani so au Pacifica ai o le ama atu mua I unga ni ta oto mai ai le Rugby liki ele nei fo iva fa ungor va yaso ia ma fa le tonu na tupu mai le Warriors I fa ungor va yaso nei ai le ita Pacific ngalo o le fionga ya Aumua o results nei pe fa pe tele maua se tala oto mo ni so ila to le o maua se ava no ai mai mo ai mata I ungo ni talona o le talonga va le Storm ma le Dolphins mata ino le talonga le sa mata ya ma lo le Storm tolu se fulu ile na lo so fa le au le Dolphins manu malo ya ile Titans I le Warriors ono se fulu ma le ono il na o le ono le Warriors Rooster manu malo I le Bulldogs lo so breo il na o le valu ale Bulldogs Rabbits malo I le au le Manly Sea Eagles sumarfa I le itau ai le Sea Eagles fa sumar valu le West Tigers manu malo le Raiders lua se fulu marfa lo fionga Aumua o le me kupu ka ko Warriors moni le asiata ua matua sama na ia lava lam tanga le sofa ia le sofa inga le Warriors a peita nga mau lava vanoa le Titans wai le lo lava pula tulanga ua le fo ufa dia fa ya ngalo na fa no telefona le ia a me se foi le tele ola tu tamale o le ko foi mai ia peita I le sama tua mata utia no sofa inga le Titans il talunga le wai o le lopo la tulanga ua oi a te le lopo la sa ua sisi la iai asiata Yo kau kire fa ku pasere wa. ia o tulanga na Ioi. Tau ma tau mai fo ia le talonga le. Ia e pie kau le fia pu e fa le tonu ki fengi le Warriors. Ia. Ai ui o lea. Ia tarusia ia o lea o tele o le sau tau ava vai o no tatafa mai pe le tulanga le Warriors e no o te le lo iai po o le tūlanga fo le I tailo pe fienta mo le Warriors fo le nisi o lo ta aloi
Motalonga ia ole a foile. Na nei ole state of origin. Ia. Por mele o ia temi nei tamana Wa le kau o kikironga por me o se fenge ke ua ai ele foi la se o la se o Ia. O wa le tulanga le ile waris. E fai o le tele o la to mistakes. Ale le anga foi o la to pasim tu no pena. Ia o mene o leva a kau le a professional rugby players por le unipoliki. O mea o mane o leva nga ko le ngai o skills pas o kiki o le kamoe Ya le tulanga fa le tonu mai lava wa sa no le state of origin nan ya o te loa so orman to dua Aumua o le fai ungai foi le o le tau mo fainga fo i se me na ka ko kar ngo fo na talo o le mo le tula fa malo mo fa te le samaria nga le lei o lo ala ma papa au I Australia ko si sila mai ia mo mai ia nei nei fo I me alofa ai no fsiri mai lo fo mo lo fo mo ni le me ka o sai me na fsiri mai fo mai siata wa Aumua ma vaku Aumua awane I se ma fo iai io e New South Wales fa fonga mai la o iai ni to ofu New South Wales o na mai la ia le o fa pito na le ile wa fa ia ingala ya ran fa yo no mato fa ole melea o se it have to do with your team ele o se me fo ile le fa pea fo ile le launga tasia ai pete pulupe le ai ale wo to fa fonga mai le wa okay o fo le wa ngangia ko le la no lo sais o le size o le XL o le XL o le size o te no le fa fonga mai sa marianga le so ma o le large le la fa tio de ai ama lola au mai de se me la o fa fonga mai de la au mai ama lo ni usa welese ma ngai ala ya pe atu sai mer finga no sa marianga le na ya le au mai awala ngai fa manga ya le ka ko faino e mo te sa fa ye tuai ma ai a fa pe le manguia wala ngai mo ki ngo so or ma le wa ma ka ko lanu le ya ole asia meska peki meska peki le ai se I o ka longa na nei lango na nei talonga ale te fa tu ora se or ka longa lo mo ko le foi ma ka longa o ka la ya oi e malo le plus de malo le plus ese era guayo maka que más rosalo de que ni más rosalo ele ko va la po ni huevos sauia ni usa huevos sauia hiengi ai se que fa mo pin course furfa ile dos food kafiola course furfa eu je me ka je me hanu as a so ko se unrealistic lenga sa fe no ben fa pe que sa ngo mai se fulu valu le sfuono consulfa ya so ele ko ki le se ai ka mo ai so consulfa ya mar ka longa nga ko yen nga e so or matu lua e fa no la va fa si sila ole o le la volota su e tu lo no so ai ma tele yo tele malo longa ai si tato video le atu ina tu sa po ina le neva ya so sa mo de tato Blue TV o le fatal Talanoa ia malaya ngani a se alo le atu o lo sauni ta pena ia e fai masui o le tatu tunu o ta longa o Olympic ka masi de fo ia le sunga ia ato fawangali io e mai le fioanga o si umu po sa anga si umu ai me se fo ile fioanga o tu nai fa fonga sa moa ia ele au ngani fo ia mari talanga le fo ia lo le tu ia ona fa umatu de sitala le fionga ia au mota to le malolonga ai usirau fa fo. The goal was always gold medal, so we're aiming for podium always. So if you don't want to go podium, then I don't know what you're doing in boxing. I'm Ato Plejiski Fongali. I'm from Sangosumo in Tonai. Preparation's been good. We've been preparing all year, so just staying fit, staying active. I feel much stronger and fitter right now. So I feel like I'm almost peaking. I feel good, feel great. My dad's been pushing me, my coach, and pushing me to my limits. Yeah, it's a big honor to represent both sides of the family, Sangosumo and Tonai. So yeah, it's a great honor, especially to represent Samoa on a big stage
So I get to display not only myself but my villagers in Samoa. My first professional fight was here in Samoa, and yeah, it was good turnout. Everything was good. Just yeah, it feels good to get the first one out of the way for my professional fight. I did good, but there's always more you can improve on. So we're always back to the drawing board. And you always gotta keep improving. If you don't improve in the sport, then it's hard. Yeah, there's a lot of talent in Samoa. I spar some of the younger boys sometimes, and the talent is like really good. So if they put in the hard work, they could be something else, probably better than me, because I'm just a hard worker, but they're naturally gifted. Imagine if they put in the hard work too. So it's big, especially for Samoa. In Samoa, there's a lot of talent I've seen over the years. There's always someone that's maybe stronger than you, fitter than you, faster than you, but that's why we got to work hard in the gym. So when we're in the gym, you got to work harder than everyone else. You got to think that there's someone out there training harder than you, so just keep training and training hard. I was a bullied kid growing up, and I was a big kid as well. So probably the biggest thing I would say is sport. Not only for people getting bullied, but also the bullies. There's a lot of people that I know, not going to name anyone, but they improve their lifestyle because it teaches you how to be disciplined, how to train hard, how to be active, and it also takes out all the frustrations as well. So sport is a big impact, and not only in my life and others as well. Yeah, for the international people, there's a GoFundMe. Be in the link. It's also on my profile as well on Facebook and Instagram. Any help will do. And also we're having a fundraiser here in Samoa with the Marist. So yeah, any help will be great, and supporting my journey to the Olympics. So not long now, 5 weeks to go. So we're training hard. Let's get that job done. Yeah, Aumua. Moria la ufionga se famnuia me se fo star sanga le tunu wala ngalu te vai to ye le ko fan mi. Ya so ni fo mo le tamali. Ya, au fa fo me fo msi la Samoa, ya, alo fo mai le awani atu fo yo le atli, ya me se fo se alo fa sinu fo ya fa ngali. Ya me se fo yo na fio anga. Ya yo na tu tele ya lo fo ngele fa mo le atli. Ya wa fo ile sa uni mata pena tua I fa mo le Olimpika lo fa pena no fai I Farani. Ya mo bia lava le tanto so ani man tanto lang ya wa fo fa mo nei atali ya ta tonu asiata wa tua ma nei te fo ta penanga fo le nei ano ilona ia fo I sau no fo le o lana ia ngalu malos Yes. le fa mo fo I sona poto po sona ta mai po se le leoni ai sa le ia tala tamale mo le hard work lava ngalu malos ngalu fa maoni e pine fo ia le fa mo fa pena no ile ne tali ile na ia fo mai se fo ni sio ano lo fa pena ia tono o fai pelenga ma fusuang ia maso se talo ngota pena to ia mfa no ta tunu mo le Olimpika asiat Ya na ai o jul malonga ia maruia lo al faiva lo sunga ato fawangali ia o tama sa so mo mai ngalu tu fo I mrai ngosa tu u taile u maru fa tolu ia la tai fo ili o fonga na tau o tama nei tu fa to finga ile longa fufu ia fai fo Talanoa I le no fali ole le mali to wa fo tu na ia ma fa tu masanga ia trone sa ina ma ina sa ina ia mau tu te le fa le mali to ia man wia o faiva ia o ele vole alo ma tam fa no sa mo tatu ma longa fo mai fa tatu fa so
Mo tupe whamomoli Samoa, mana tualoa le PacificEzy. Olo whawau pere tātu whamatoa nao le 5 tala te tongi mo tupe whamomoli pe ae whaonga ina le PacificEzy mobile app. Olo avano fo i direct transfer te posi sa oailo tupe le tātu account ma whaatino la foino tupe whamomoli lungo le telefoni ai ngā whapitoa. I oe whaasaone loro teimi mau tupe o tonga tale pensini ai whaonga le tātu PacificEzy app po le direct transfer mo tupe whamomoli. Olo avano fo i o tātu ofisa i o Tara o Tahu Humba Mangele po tātu la silia ma le fitu se furu o whaasopori ai New Zealand. Mo disa whamtalanga wala aule o Barcelau o tasiono ono po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha po le lua fitu ono fitu iwa baru wha PacificEzy o lau pa anga mo tupe wha mo boli Samoa. Ei, mas é minha ice. Halo, Anggo, sorry. Wala mi ke mga oiro ki amakat po kala meri ay koy viri mai. Mole si Koma. Si Isin, Messi, no Char for Half Germany, si Japão, Mapawali or kay mi ke iro hay ka umaya or kamang or kay mi evacuate top up por pao. Alam mo kay umar nga pao. Fefe heri po ay nga ro ya pao. Iya, mole. Faawa mo sinamaya si Makasi nga may mole mo mga. Ya farong le mai o si wakari. Elingi me fa ova pa mi ro la ko ova yung. Iyo, ale la top up ko la kilo fai mai or me fai online ne va ve ro fai. Le la ko pe ko munguli am kar po kala mi. Ma ero ka u mai ka ko next to nga u fa pa u ma ko mala ko maka mai. Fa ngai la unga ngale al Pacific 40. Mal talo fa ba. Wai do. Ya boleh. Okay. Iya, lenga. Wai fa ro mai. Iya, fa la ya la ngale la fai ku so maka mai show de fai la ko fa la u do. Ia ma fa la ke le fai ngole unga ngal Pacific 40 mal la ku ka fa ba. Six. Stay no. Ah. Le Pacific 40 iso se tafa o Samoa. O whaafaingofia i nei nisi o nanga i pei o whaataunga. Pili, o ka o ngā ruenga manisi lava o loa mo Samoa. Asiasi nei loa i le lato website mo whaonga ina ai le tahalofa voucher. Ia, to e whawhele atu taliu mai o le programi malo longa de vanga le fiafi ai to no mai lo ma le songa le lau fali. Lango le samalanga tu sa o le nga fasara lau e pe fasara lau ngor ka ngari noa. O se vai nga muri la mai te. Le nga fasira sila ngai wa o le ria ngai ka fai le. O va pe la foli wa mo kuri vai ka alo are mo. Le nga na sa fai. O le nga ya du mamantu e mo le tatu por karame so lo ma state of origin. O le lango vaku, o le nga e malanga i meripongi e se i kaukiringi, malai ma, o le nga se i welcome back, e mai lau whainga malanga tu nei. Mai ki te makula kono, e misi lau kongi maa ko, e kuenga ngai, ka mai e, ka mai le paa maua lungo, ale manguia, mai, ale whape ngai, ale kai wakari mai ne, ke so e ngā kungo. Ia, lewa ngai. Lenga vai, e ngofo. Ngā umango koe longo leo. Lava, fasisi nanga mai koe mai. E fifi lava e fasisi la tu le. Wala fasisi na ai. Tu wala na ai ka mai. Mai ale ko fa so. Ale no fa ya. Le na mai mo mele no va tu le ai online fio to le fo. Na ngo e uma lo le. Ma oro ka po ile maroons. E wala ngale la supi ka ko fo ya ise kai muli. Yo le ya sa mo le wa ka lo de yo. A toti no va to si le ma to fo ya no fo tolu. O lea o rea tātou antua, o lea uwha manusina ma whaeloa mai le tātou au o le peleki. Ia o whaeku kako au o le peleki langa o le kau ke New Zealand. Mari. Oio, e la fo mai ana whaeloa le lava e son tuana ia tusia tātou au le manusa mo. O lea whaeloa mai le au o Blacks. E iai ta mafou, whiolono nei ta mafou ia ua lanto meikinga le au. A o le highlight numeratasi.
o lea ua ina i malealo lea tunu ia o lealo i faasino fo i se alo fo i posta mali o lea tunu sa kapiteni le manu Samoa le fionga le malu se mo stiti mo siona tali ia Wallace stiti ai ka ko kele yo aku la i le tatu fasoa ia Wallace mo tulanga fo i o le o taimi o sao i tonu o le pleki o la sa lo mai tau atu le i le tulanga o fata o toma i le feeling o le au le coach mo le i taimi i le tatu au o pleki ia Toleafoa me so fina ngalo wala ngole sa o le ua o mai mo foi maka ko maka foi le au Upholstry mai me faiao ya razor po Scott Roberts ia mangi la mai la ia mai ia kia ia foi na la kalango i le feeling o Wallace sa ia pevel ka ko fa so e ke mi foi ka ko pokala mo kwanga ia nga ia lo ia kalkong ia wa ko langa ngi on kwa fainkala on kwa fainkala o kangaka o le finga o ilusfo sa ai onla makanga mingo o le o ka longa fa solo mo quarter final semi final o inga longa mo se lia lo malo ma fa lo ai aku le finga ka longa wa sa ke kalkong fo i o le meling se sila ia faiaonga pe e ka uma ia o le mafal ka longa mal ko langa mo lunga e mafai e wale so ngali filan ka ia malisa me ka o le kiki na kala vo ke le ka usanga wale singa me ki kilo e picking au fa pengi ki kilo foi players em finga o ku world cup le la ka penga ku ia e ko kelo al foi mfanga wa Samoa o piki mai ai con o umangi ia o kilangi o waikato o linkongi o umangi ia viela lo famalanga le tu fa malo foi alum fa na e si le fa malo ngai makua ka mama ki ngale wai o ngia me le fa ngofi in mele ka pe nganga o fa ngau ia kalkong la foi le uso ya al malo fa malo le malo que hoy foi mal falcua ko sai foi o lua kam fainga male so songi la tel wangi a meuma eu malo me fa pe so la ngona pe wa kaul ka ki nga o ki mu ia la inga o makangi o le fa ave o fa na i ka longa ma kolengi ali ya le la malisia me ka ua i le alo ngi ya wole se va kula i fam kalanga ese manga i ole attitude la kali discipline is a very humble kid. Ai kau kala me anga luenga lang ka alo. Pi o vai ver kan kalo racer. O mo ko wa ka mai. E mo ko ma ngai ala vol kilo fo yale al fa ya onga. So I think o ma ngai la kal kong fo ye ma ngai la ka longa la ka penga kiai wa ka longa mo le al fa ya onga. Ya me se fo ila ya ia lalo ia Wallace mangia ku laksan ia mangia lau kam faingai i lo blacks mano fa tai Aumua la so mai tau le Euro Blacks ia o wa mai tau atu fifilia ia le alo leo le malu se mositi ia Wallace lusu tasi mutua o lona taimu mo fone wa ko le Chiefs mo le mai tau atu la matanga ili mata mai Wallace taimina mata mai le super i tamisanga pe fole sa ia o si taimi sa bench o si taimi le ai o le me ceiling o fifia e mo follow e kamale nga mo wala vale vano ni ko kilo lo ko ai mataulia o le valu ne sa ye fo ia le Chiefs o le All Blacks mo ko ngolo nga ka alo la va wala skalo mo sa nga wala se le ko ele ko swinga wa ole nga testele e coaches ale Chiefs ia Wallace benga ke handling le as a young number 8 benga ke handling le level le wo yai ma le pressure ai mo ko mo le ngo Wallace ele ka mai ka longa ngo fa away games ka longa wala ka mai ko mo sa lona quarter finals bifi pe on sa no Toleafoa bifi mai nga ka ro Wallace ele nga ka le kele nga Gary gains Mika gains ko break tackle defense ia mal defense foi la
ke le anga tackle. Try assist. Was the king of scores. Ai mai se foi la. Ya. Ma le Sau semi final. Ko sau semi final. Okay, lo ka ako ale nga. Ko sau foi final. Oh, ele foi inga. Ang au ia la wale nga ia. The Chiefs. Anga makana va o Wallace lenga breaking ia ke le tackles. Game ma move le moment na le Chiefs. Pe kai ele ai o le mea sining ka we kia. Ole ola la vai e work la wala sa eu foi ngo mai ka wala so nga o nga poi ele misi se poi e ka longo le mal carry e pe kai ma no si la le pusi lu mal na ko pick and go sakin mai pe ang ka kan ngo ke mo le la wo pe ano fatu o inga la vanga a maka mai ngo ma kwai e siu ala va de pick and kamale wala sa o le fesili vo le fesili ia o lo te fai tuai le minga le tatu o lo te fai le tualanga o tele la tan no nga te bili e o ai ia ye na tu ta alo you to vai time pe o sunga Sir John Kelvin o le wa public lo fin nga lo foi le pe fai ni ai o le a se si la sanga e ko e fai kamale o Hoskins so tutu e sila ma ia ni coaches ma pikir kamale so in other words e akangia mai le ofia le pikia ia ele ise se mfanka ko wa atutilo ile lisi le sau ile I tangata I fatu muina le vanoa le o fitu valu o le ono fitu valu o wale se fo wa kong o isi o wadi ile yai o la sa yai to tonu fatasi ele ka ofisilingia ata to fadili unga la le sau nga a Sir John Kelvin ele ya se ka li fa yai walanga o Talanoa I fu tangata e pia fatu tu mai le feeling o le alo tatu botunu ia sititi a mai so lu finengalo o se le se highlight o vaenga wa fa mo fa to fala inga racer e pikir kamera kikira o ia jau asiata talu po yana drop mai so tutu isi tau sanga ye I make it for le World Cup tu na pena na vai na le time na e mer tamale wa le ia ka a te o sa o vai ko a mata na sui fo ele fa pe fo fa tu ele anga pele le talo ai lau vai falta ta hoi tam talo lo vai ele o shoot la le toinga ka alo le lo ka penga ye le faianga ono tamale pe ye e o rua le open man tight for le skemia yo le skemi for le e pe for le e ka alo anga ye ia bonga ia foi not as a team for le skemi ai le fa pela o fa ponga le ele anga o se mele a le va inga na faia onga la chau la toi a team game foi ngale ponga le ska ponga le e ka alo ponga le shoot le yo is a team game ponga le ia shoot le wa a faila ko nga e ia si kai ponga e si kai ke wa ka manga pe afro ponga le polo ele le mene o fa tu nei na ele va pe ole o pe wala nga sa no ele ia se John Kelvin ole nga le fa aukilangi lo fa plus but sa o foi na ia nga points ora ka ko kikilo foi la stats foi kamala so tutu ia e kele foi anga gains o anga meters o anga line breaks ia le foi anga defense at ia le menga ia kia u lo vai spone ele pone ia u pe foi isi kai mi foi o sa play for himself o le o foi ngale maji kai le saula le utu la mai le ano le tatu ele pe ho fa ko susa o le ko inga o le size mal ko inga play le manga o ia le coach sa ko ngale as a team fo ngale pe la o tulanga na la wa ia va vai foi ai pe ano fa atu o va ai mai ata male ai le alo le malu se ki le la ngoi tonole o le aula ni sila se mai mau ya chao karusia maka ka komu samo pe o tamale o le winga le kala o tamale le tautala is quiet but e kaukala ngal winga kamale la vai fatingo nga fo le talo malo fafta e so fingal vanga le a Toleafoa ia pe ang ka fa sol ve san kengi ile tulanga fo ia stutu ma moles ali pikira ile sa fa kola fam kalanga e kokusa le ia kulanga o ko lure e pa wal me pe kau hele ki ia is total experience ia linga fe ko fam kalanga vo ke pe ole old pool maliang po o mai lola ke pe la melo o fe se fam kalanga fo ma a JK ia sa coach fo sa o black me fa pena
wa mama ngaku wa e o lo ke mi file le ia e kofu maka ka ai o kangaka ko mukumulanga longa ma fa me a kongi o coach wa me finka ko kalangoa ngei ma fa so ampole ala ai ele me o la sira fiel coach e ka kele uno ai o fa ungo fo e fa el coach is either make or break kai fo ia so wa me uma fa pengei kai pia me fo e kon e fa ia kulanga ole o ngā ruenga ia e le whaingo fie fo i le feeling o laule. Malo. Le ala o saul visili, o le angsi me whai e stutu me whainga koe piki. Ia o kei lole me le e kali ia o bal visili, ia kui ngā me wapengi, ia o kala e kongi. Ia o kei lole e ngā stutu anki mamlama ia. Malo. O le si tūlanga asiata fo ia. O wei nei ngalo. E sa o le head coach lava o racer. Ai pe ia fi o le foi ka o le pikinga fo wiki. Selectas. Yo, selectas ia le pikinga o pe ola tou la i o le na fo tuanga I tonu le. Fai e lola ingane final decision ale head coach. Ai wa o le foi no mai tau fo le tamale prop le mai le hurricane. Yeah. Nga usita ia lava Scott Robinson le fautuanga fo le lako forwards coach. Ile mga o mia o kamane le kere lo e tamale po se Samoa le. O le sea mea se tama mua au fangi ngalo. O le coach o lose fo. O le flanker. So he knows le Olona profession sa olanga kulanga komo le. So la pela nganga la famtalanga ile mea la sila fiel fa ya onga ya. Ma fau kuanga ka ia ele ilo makako o le silasila le au le Blacks ia o le mai ona Filifilina le tato forwards Safo Aumua Cody Taylor George Bell Ethan DeCroot Tyrell Lomax Fletcher Newell matamale o Pasilio Tosi o kile o mai tu ma tonu po se Samoa po se tonga ono se pela ngore ola ngai ka ko ngo Pasilio bia sa ia le tuva tu singa mo le no Pasilio ia se o tu lava ia le tulanga le o tato wa ia ma ofa tu nga fasirenga te leo Tamaiti Williams mai na le Crusaders o tato Locks Scott Barrett o yo foi leo le kapiteni le o Filifilia mai le Crusaders Tupova ai mai le Chiefs Patrick Tuipulotu ia por sunga ia sau Patrick Tuipulotu mai le Auckland Blues o tato loose forwards Ethan Blackera tasile takata le tau lau manu ia le Talanoa ona ko kiki uma le supala kapie le ta alu lava ia au te lo la sira fia coach pe na sa no ia Toleafoa Sami Penny finau mai le Chiefs Luke Jacobson's my Chiefs, Dalton Papali, my Blues, Adi Savea, my Hurricanes, ia my tanto Golden Boy, ready to sanga Wallace Titi, my Chiefs, o tanto halfbacks, Finlay Christie, my Blues, toi foi my Tamaro Matua o TJ Brenner, my Hurricanes, Cortez Rantima, my Chiefs. First 5-8. Buren Barrett, Miley Blues, ia maritama o Damian McKenzie's Miley au al Chiefs. Midfielders, o le tato o sunga a Jolie Barrett, Miley Hurricanes, Rico Ioane, alo Samoa Miley Blues, Anton Leonard Brown, Miley Sifi, Billy Proctor, tasilea new piece to tonu Miley au al Hurricanes. Maritato outside backs, Caleb Clark, o le tato Blues, Emoni Narawa, Miley Chiefs, Stephen Perfetta, Miley Blues, Civil Reeves, le o toi foi mai te tonu All Blacks, Miley Crusaders, ia mamak te lea Miley Auckland Blues. O le lisi leo le tātou au adoa le All Blacks, ai toa se fulu tama whanau. A le tātou watunu, pia kaunsu kasia di. Ia au safo la emisi. Lai lawa ia safo. Ai ele ngoro ke vai kori ele a mai tātou a langa o te longa o le tātare emisi oro se sila tu. Si Titi, ia Olin Brown, Clark, te lea Ioane Aumua, Tuipulotu, Savea, Papali ima perfect. Ranga lele I confirm po se sa amor kamare o tosi. Fai se sa amor po se tonga ia po lea lava.
ai se furu tamafana o le aso lua finangalo ai me se fo I lau lunga o kamafanga o Samoa le au piliki mana ia le to tele o alu fana o tato tunu to fo ila matulanga le fifilinga siata mo Toleafoa o tama le o to fo ia race le o le ia sola o school ho ngai selecting o le fifilinga o plex o le perform la le na o fai ia tama le ma langa ia fo I lang su te fai unga le le la va piki ele se me vonga le wala ka sa anga se yo mai ya le coach mai ya coach kuai esa ya ele la ko ko ngofonga le fo le plenty of time fonga le ke le kai mi pe o sa ngoko le fo kai mi le ya nge pe o le mole boka malo o le u failo me foi au Australia le au Australia me se foi o le coach fo o le mana ni tau sanga te fo ma E au nge Australia New Zealand four coaches fo pikina la au matula ka pena ai o le mela maka inga ele le fo history la wori he ui o le ua taimi nei as an international coach mo le sunga ia racer o le sunga ia Joe Smith ele fo fa ko ilo ringo o peliki o ave o se coach mai ai lang no le tatou taimi na o se lua finagalo I tūlanga o tapenanga Australia me se le latou coach wo iai whaamata le tatou vaia se te leo se swinga mai le pau mawalalo sa iai le au Australia mai le nafu tausaga ni tūna iatu ia ka kongo e la ke le swinga ia ka kawai fo selection al coach a Smith la iai malkulanga o le no ye kilo vai pe a me fa pengi le experience ia me ngai ele mo fi fi ka usanga fo yo o faia onga ia ma kam fai mai ia fa penga fo le race e ia langa te piu nge lunga international level ia o super rugby me uma ia e ka kala resource ma performance fo ia le al coach so it be very interesting for kilo ke me e ka alo mo au nge lo ai ka kong fo lo fa kali mai la langi ia me se fo ia New Zealand ma skali ai ka longa lo blacks mal wallabies malo Aumua tamsalo e tu taimi fo le tam fai on tu va tasi ia fai ang fo ni a me se fo la ia racer malanga kulai mai o le fo la le gata fo na e fo te lo o tamta alo yo le fo la kam fai fo ngai ia se ko inga ka alo po se ase ka penganga fo ngai ina ia tau le lei me mana o ia I matulanga e ta alo I wai e sisi fo ia se fo ia au makala puno mai ia tamta alo ia ai fo la ia ma to telefone o lana ia officer mo ka penganga I talo mo ele fengo fie ia ala foi Australia ele fengo fie foi ona le foi lo tu foi fa aonga e mo ina le lei mai na matati a foi ia ai lani pena foi la ta Australia ka fa masangi foi ko inga plan e manga oile coach la le ola ofisilia ia o lua fionga ia e fa mata o sauni racer mo le taking on au le al peleki obviously o le manuia mai le final World Cup fa mata o le ai tau ave na se tūlanga mawalunga pe e ele kala le ka fa fu le se a fa su pala kapi la ngai le o le ngana na e se ale la su pala kapi e se international level now o le aso ua va finangalo fa tamatu wai o ta alonga is he ready e alu le skepule mawalunga le ai tūlanga le international games mo le vengo le au pili ia fa ka ia sa me se finangalo foi au mo ia ka pay al se price o kanga ke picking o le au le wangi lo plex fa penga ful ke yo ka kuma la langi performance lo plex la ia au ia ma ko ia lo ko con ese foi quality so ni kanga quality foi le as a coach o le lei o kama ile va o ia manga play ia malonga ele ku foi le pe ia ka kalngo foi pe e kuolim fa penga a o mo for ke mi savali e o coach malanga fam kalanga me le la ko ke vai respect ia kam ka il conseil si con el culture al conseil nga success ya conseil ke lo causang kal kong vola lo plex la uia e uile kal kong mai o le makwai ma ngai ala welcome fai Maro fa tai ona o mai ale tanto wa tai mi ona so fina ko mo le tulanga le
Ia tau la tau i o le tula mai e whao pe on sau no Toleafoa o te wharuaina. O le tamane le leite le tamane le vama kamakaru. Kamfua ngā le eri kai mi have fun. E fol kai mi au lo kai mi o ngaluenga. Serious lo. Ia pa lengi le mena. Ia wa over fo i lo serious. Lo ngau honga le ia ku mala i lo ku la fa kai kai. What distance ai o makama. Ia ila le vama kampunga i fu polenga kam al kamane. Isa le o kamane pi mix wonga le fa rap list kai fa. Fe makasa ia ko ia ko nga me. Ta hotel. Al mam lam mal ka longa ko le. Le ta pena e lo te mau e fa tatu test mo. E lo Dunedin ma Esa Engelangi. So ele me tatu test lunga i o kile nei. Ai ono mai al mal tatu taimi na o le to e fa mai sia tu o le mau le fa i university le fa le wasi e le funga ya misa por so fa ya misa lo lankoko. Ya, ma tu ai manto wa fa me senga o no le taimi ya e fa ma fa na pele nga ngole tu le fritua ya ma fa nau ma se fo yo ainga paulo fo i mangafa ai kuiki ala nga umorole o ulele o makamaka ka longa melpongi iyo state of origin o ye manu malo la ko fa manga ko ya ulua o e swipia ko al marun si sino sa ko ngi ko lu so o ana fa maungi nga lo ka iya yo eli ka u singi ai finga ai mai pinga ai iya feskelo ai ka lo mumu akal ko kelo ya ku se va ngoi ka fa afa mai la ka pa pa le ki mai la pelu su fi ko sulu fa yengi fa ringa maso ko sa kasia o kai pe el me ai vo ka ko ka mo o ka pi vo le fa ho ken ala ko ken ya tau lugar mancho por clave o le sports tan don le van o le fiafi manuia lo fa so songa a wor fai kala le anga pe ale manguia la o ngei ale state fortune ya but le fiafi batu studio manuia malanga misa tolani koko fatu misa fatu sei fo